Mama! 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 Kako se zoveš? Mama! Mama! Nana Jovanović. Mama! Alvić! Jovanović. Mama! Molim. Mama! Kako se zoveš? Nina. Ja se zovem Nina. Kako se ti zoveš? Bravo. A prezivaš? Prezivaš. Jovanović. Da. Da. Aja Jovanović. A koliko imaš godina? Godina ovoj. Toliko. Bravo. Bravo. Jako je smešno. Znači Aja Jovanović. Mama! Molim. Mama. Kako ti se zove tata? Mama! Tata. Kako se zove tata? Tata. Tata se zove Tata. Ja mislim da se zove Nikola. Tata se zove Nikola. Nikola se zove. Jovanović. A kako se zove baba? Alvić! 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 Nikola! Nikola. I Nikola Jovanović. Nikola Ja sam Jovanović. Nika! I Nina I Nika Jovanović. Jovanović. Aja Jovanović. Kako ti se zove baba? Baba. Kako se zove? Baba. 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 Kako se doziva baba? Baba. 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 A kuca kako se zove? Kuća. Kako se zove Ujka? Ujka. Svi se zove onako kako je. Ujka. Ujka. Dobro, znači sve smo naučili. Bravo. Bravo Ajo Jovanović. Još.